yango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wowe uteze amatwi BBC Gahuza Miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 29 z'ukwa 10 2019. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi yatangiye igikorwa cyo guhamagarira amahanga gusaba leta y'u Burundi kurekura abanyamakuru 4 n'umushoferi wabo nta mananiza bamaze iminsi 8 batawe muri yombi. Amakuru aturuka mu mujyi wa Kerbala muri Iraq aravuga ko abantu benshi bishwe, abandi benshi bagakomerekera mu myigaragambyo yamagana leta mu ijoro ryakeye. Guverinoma ya Kenya yo yatangaje ingamba nshya zo kugabanya kabiri amafaranga akoreshwa mu bihe ubukungu bukomeje kuzahara ndetse n'igabanuka ry'imisoro. Tubafite n'ikinamico runana muri aya makuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Kaza ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umutangabuhamya uri mu nteko ishinga amategeko imbere y'akanama gakora iperereza kuri Perezida Donald Trump ari kuvuga ko we ubwe yabonye abategetsi batandukanye barimo na Bwana Trump ubwe botsa igitutu cya politiki kuri Perezida wa Ukraine. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, inzobere mu rwego rw'umutekano muri Ukraine, yabwiye akanama k'inteko ko yumvise wari uhagarariye Amerika mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Gordon Sondland na Bwana Trump ubwe basaba Perezida Zelensky gukusanya amakuru mabi yakwangiza isura y'umwe mu banyapolitiki bahatanira kuzasimbura ku mwanya wa Perezida Donald Trump, umudemokrate Joe Biden ndetse n'umuhungu we. Uyu mutangabuhamya yavuze ko ngo gukora ibi bintu byamuteye ubwoba bw'uko ibi byari gushyira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bibazo. Mu Burundi, rimwe mu mashyaka atavuga rumwe na leta riravuga ko abayoboke baryo barenga 20 batawe muri yombi nyuma y'iraswa n'ikomeretsa ry'umukozi wa guverinoma. Abatangabuhamya bavuga ko ngo iritabwa muri yombi ryakozwe n'abakora mu nzego z'ubutasi zihabwa amabwiriza na Perezida Pierre Nkurunziza. Ishyaka rya Conseil National pour la Liberté CNL mu mpine rivuga ko ngo ifatwa ry'abarwanashyaka baryo ari igikorwa cyo kubahumba. Ibi bihakanwa n'umuyobozi w'ibanze wavuze ko ngo abahigwa arabakekwaho ibyaha. Urundi bumaze igihe mu bibazo bishingiye kuri politike kuva Bwana Nkurunziza yafata icyemezo cyo kwiyamamaza ku nshuro ya gatatu mu mwaka wa 2015. Turagaruka ku nkuru z'Uburundi mu kanya, ariko reka tubanze tujye muri Iraq kuko amakuru aturuka mu mujyi wa Kerbala muri icyo gihugu aravuga ko abantu benshi bishwe, abandi benshi bagakomerekera mu myigaragambyo yamagana leta yarayibaye nijoro. Inkuru ya Sebastian Asha murayumva mu ijwi rya Florentine Kwizera. Ibiriko bibera Kerbala n'ubu ntibirasobanuka neza, ariko hari bitari bike bivugwa n'abakozi bo kwa muganga hamwe n'abari ngaho, ndetse bigashimangirwa n'amasanamu ya video byemeza yuko abantu batari munsi ya 18 bahasize ubuzima, abandi baharugwa mu majana bagakomereka mu gihe bakozanya ko n'inzego z'umutekano. Amasanamu ya video abonekamo abantu biruka bahunga amasasu, abandi bariko barakubitwa mu gihe bari mu myerekano. Abategetsi baho barahakana ayo makuru, bakavuga yuko ata muntu n'umwe yishwe kandi ayo masanamu ya video atarayukuri. Ariko rero uko biboneka nuko umenga ingufu zakoreshejwe mu ntango z'uku kwezi igihe iyo myerekano yatangura zasubiye kugarurwa, nubwo leta yari yaneguye inzego z'umutekano yuko zakoresheje ingufu z'umurengera kandi byazinaniye gusubiza ibintu mu buryo. Dusubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gato. Umuyobozi w'uruganda rukora indege zo mu bwoko bwa Boeing yagiye kwisobanura imbere y'akanama ka Sena ku bibazo byatumye indege ya 737 Max ihanuka. Ni ku nshuro ya mbere Dennis Muilenburg ahaswe ibibazo n'abasenateri kuva indege yo mu bwoko bwa Boeing yakora impanuka ebyiri mu mezi 5 gusa. Bamwe mu miryango y'abagenzi barenga 300 bapfuye muri izo mpanuka bagiye kumva ubwuhamya bwe. Mu ntangamarara y'ijambo rye ryari ryanditse, Bwana Muilenburg yemeye ko Boeing ngo yakoze amakosa, ariko atsindagira ko ngo iyi ndege nigaruka ku isoko izaba imwe mu zifite umutekano ku isi.
urugereko ruburanisha imanza z'iterabwoba ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwongeye gusubika urubanza rwa Focus Ndayizera na bagenzi be 13 baregwa umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi. Mu mpamvu zatanzwe uyu munsi hari yuko Focus Ndayizeye yahisemo guhindura abamwunganira mu mategeko ndetse akaba anavuga ko ngo atarahabwa inyandiko y'ibyo ashinjwa. Abaregwa bashinjwa ko ngo bafite umugambi wo gusenya ibikorwa remezo bya leta, bakaba ariko batarabishyize mu bikorwa, ariko ko ngo bo ntacyo bari bavuga kuri ibi birego bashinjwa. Inkuru tuyibaza umunyamakuru wacu wari mu rukiko Jean Claude Mwambutsa. Urukiko rukuru rwa Nyanza rwari rwazengurukijwe abapolisi benshi bitwaje intwaro, biyongeraho abacungagereza nabo bitwaje intwaro barimo n'abazinjije mu cyumba cy'iburanisha. Abaregwa bo binjijwe mu rukiko bazirikishijwe iminyururu ku maguru ndetse n'amapingu ku maboko. Focus Ndayizera afatwa nk'umukuru w'iri tsinda ry'abaregwa niwe wahamagawe mbere ngo atangire kwiregura, gusa atagize byinshi avuga. Yabwiye urukiko ko atiteguye gukomezanya n'abunganizi babiri mu mategeko bari batangiranye urubanza, cyakora ntiyashyira agaragara impamvu. Yahawe akanya ko kwihererana n'abunganizi be, ariko yongera gutangaza ko bidashoboka gukomeza kuburana yunganiwe n'abagabo babiri, Atikusi Nyamunanage na Kayiranga Desire. Ubwo twageragezaga kubaza umunyamategeko Atikusi Nyamunanage impamvu y'izi mpinduka, yatubwiye ko ari ibanga ry'akazi, cyakora ko icyemezo cyafashwe ku bwumvikane bw'impande zombi. Ikindi kibazo Ndayizeye yagaragarije urukiko nuko atarahabwa inyandiko yose y'ibyo aregwa. Umucamanza Antoine Muhima ukuriye inteko y'iburanisha yategetse ko ibibazo byose bigomba kuva mu nzira mbere yuko ababurana bagaruka mu rukiko ku itariki ya 19 z'ukwezi gutaha. Gusa yihanangirije Ndayizera ko nta yindi mpamvu izongera kwemerwa yo gusubika urubanza, namwemerera ko icyo gihe azaburana yaba yabonye abunganizi bashya cyangwa se yiburanira. Focus Ndayizera yafashwe mu mpera z'umwaka ushize, umuryango we ubanza kubura irengero rye. Nyuma y'igihe gikabakaba ukwezi atagaragara, yaje kumurikirwa abanyamakuru bikozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Icyo gihe uru rwego rwavuze ko rwamufatanye ibintu biturika byagombaga kumufasha mu mugambi wo kwibasira ibikorwa bya leta birimo n'inyubako zayo. Muri uru rubanza kandi havugwa uwitwa Cassien Ntamuhanga watorotse gereza nyuma yo gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu mugambi wo guhirika ubutegetsi. Ubushinjacyaha buvuga ko yari afitanye imikoranire ya hafi n'aba baregwa, wakaba hamagazwa nk'utuye ahantu hatazwi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi ryategetse Bulgaria gukina imikino 2 muri stade itarimo abafana bayo kubera ibitutsi bishingiye ku ivangura ry'uruhu ryakorewe abakinnyi b'abirabura b'Abongereza muri uku kwezi. Abayobozi b'umupira w'amaguru muri Bulgaria nabo baciwe amande y'ibihumbi 82 by'amadolari. Umukino Ubwongereza bwatsinzemo Bulgaria ibitego 6-0 wahagaritswe inshuro zigera kuri 2 mu murwa mukuru Sofia, ndetse wanashoboraga guhagarikwa burundu nyuma y'uko bamwe mu bafana ba Bulgaria bakoraga ibimenyetso by'abanazi ndetse banamoka nk'inkende mu kwibasira abakinnyi b'abirabura. Iyi ni BBC gahuza miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Saa moya zirabura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Turi kandi kuri bbc.gahuza.com no kuri Facebook live. Hano i Londres ni saa 10:38. Mu kanya turajya muri Kenya. Tubanze mu Burundi, ariko havugwa ikibazo cy'abanyamakuru 4 n'umudereva wabo w'ikinyamakuru Iwacu gikorera ku rubuga nkoranyambaga bamaze iminsi 8 batawe muri yombi. Abo banyamakuru bafatiwe mu ntara ya Bubanza bagiye gutara amakuru ku gitero cyari cyagabwe muri komine Musigati. Polisi iravuga ko ngo ibakekaho ko bakoranye n'abantu bari bagamije guhungabanya umutekano mu gihugu, ariko ubutegetsi bw'ikinyamakuru ubuyobozi bw'ikinyamakuru Iwacu burabihakana, mu gihe hari amakuru avuga ko batangiye kubazwa ndetse bakaba batari n'abashinzwe ubucamanza. Ahandi ku isi uyu munsi imiryango mpuzamahanga yatangije igikorwa cyo gusaba ko bafungurwa nta mananiza, bakaba rero bahata igitutu leta. Mu kanya gashize umuyobozi wanjye Florentine Kwizera yavuganye na Antoine Kaburahe, umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu, amubaza uko ibintu byifashe. Amakuru dufise y'uno munsi nuko bumvirijwe bari kumwe n'abafasha kuburana, bamwe twita abavoka mu rurimi rw'igifaransa cyangwa abunganizi. Babumvirije
ariko rero murazi ko kizira kuvuga ivyavugiwe muri mwe n'aho hantu mu gihe bitarasohoka. Ico batubwiye rero nuko inyuma y'amasaha 48 ni ukuvuga iminsi 2 tuharura ko ari ku munsi wa 4 tuzomenya yuko bagenzi bacu barekugwa canke hagiye gufatwa izindi ngingo. Mugatwe turizigiye cyane yuko bazorekugwa kuko nk'uko twabivuze ntaco ku bwacu kibagira kuko bari bagiye ku kazi kabo ka misi yose. Ni ukuvuga ko bumvirijwe n'ubucamanza, si umushikirizamanza muri kino gihe bagiye imbere. Uko abunganizi babo abavoka babo bahagarariye bari 3 bahagarariye bagenzi bacu batumenyesheje yuko inyuma y'amasaha 48 uno munsi turi ku munsi wa 2, ni kuvuga rero ku munsi wa 4 niho ubucamanza buzofata ingingo. Iyo ngingo rero yoba ari kubarekura canke bagumizayo babona bafise ibibagira. Mugabo rero abunganizi babo aribo bacu ku bwabo barizigiye cyane yuko ata kintu kibagira kuko bari bagiye ku mwuga wabo. Gushika ubu rero niyo novuga ko ariyo makuru ya nyuma dufise, nta yandi mashasha ariho, kandi murazi yuko hari ibyo tutarekuriye kuvuga. Ku bijanye n'amagara yabo ho bamerewe gute? Amakuru mufise n'aya? Murazi umunyororo nta ari muryoha, muri iwacu barashobora kubagendera, bararushe barababaye, ivyo muravyumva na mwebwe. Mugabo twovuga yuko ari mitende turavye imisi 5 bamaze hamwe bafungira abantu bita muri kasho, aho byari ibintu twaravyanditse mwarabisomye, bari bamerewe nabi cyane. N'ubu se bamerewe neza, mugabo mu munyororo aho bari mu bibohero ry'Ububanza bameze nk'abandi bafungwa bose, mugabo murazi ko ata munyororo uryoshe, nta n'umwe aryoherwa no kuba mu munyororo. Iruhande y'iyo ngingo y'ubutungane murindiriye, hari ikindi gikorwa catangujwe co kwegeranya ibikumu by'abantu bifuza yuko abanyamakuru banyu borekugwa. Ico gikorwa ni mwebwe mwagitanguje canke n'abandi bantu babashigikiye? Ico twita petition. Ego si twagitanguje, ni cyatanguje n'abantu bakunda ikinyamakuru iwacu. Ni gikorwa ntibaduhanuje, mugabo biraduha inguvu, biratwereka urukundo. Urazi abantu bamaze gusinya n'abaguma basinya ku munsi. Ubu simerutse kuraba, mugabo nibazongera abo bashika barenga baba nko mu bihumbi. Biratunezeza cyane kuko byerekana yuko tutari twenyene kandi yuko abantu bakunda ikinyamakuru iwacu. Antoine Kaburahe, umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu. Guverinoma ya Kenya yatangaje ingamba nshya zo kugabanya 2 amafaranga ikoresha mu bihe ubukungu bukomeje kuzahara ndetse n'igabanuka ry'imisoro. Ibi bihuriranye n'isubirwamo ry'ishusho y'izamuka ry'ubukungu ryamanutse cyane. Impuguke zivuga ko byatewe n'amapfa, umutekano muke ndetse na ruswa yabaye karande mu gihugu. Inkuru ya Emmanuel Igunza murayumva mu ijwi rya Yusufu Mugenzi. Umuvugizi wa leta ya Kenya Cyrus Oguna yavuze ko iryo gabanuka ku ngengo y'imari ritewe nuko hari ibice by'ubukungu birimo ubuhinzi bitifashe neza nk'uko byari biteganijwe. Yavuze ko bumva ko byatewe n'ingaruka kuhindagurika ry'ikirere ryatumye haba amapfa n'imyuzure. Ikindi yavuze n'umutekano muke wabaye hirya no hino mu gihugu. Amadolari bateganyaga kwinjiza yagabonetseho 1.2 miliyoni ku madolari agera kuri 20 leta yateganyaga kwinjiza. Mu kwezi kwa gatandatu leta yatangaje ingengo y'imari yavugaga ko yari igamije gufasha mu mishinga y'ubuzima, amazu ahendutse, inganda n'ibiribwa. Mu gihe gishize leta ya Perezida Uhuru Kenyatta yanenzwe cyane kubera kumongwa na ruswa n'umwenda w'umurengera wazamutse ugera kuri 55% y'umusaruro mbumbe. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 uwo mwenda wari kuri 42%. Ibyo byiyongereye ku bibazo by'ubushomeri buri hejuru, izamuka ry'imibereho n'ubukungu butifashe neza. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko abaturage 2,200,300 muri Zambia bugarijwe n'icyo wasobanuye nk'ibura ry'ibiryo ryabaye karande. Uyu mubare uri hejuru ugeneranyije n'ikigero cy'abari bugarijwe n'iki kibazo babarirwa kuri 1,700,000 mu kwezi gushize kwa 9.
ibice byinshi by'igihugu byugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'imvura yabaye nke cyane ku kigero kitigeze kibaho mu gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe. Ibindi bice by'igihugu rero byazahajwe n'imyuzure yarimbuye imyaka. Imiryango ituye mu bice by'igihugu bimwe na bimwe byagizweho ingaruka irya imbuto zo mu ishyamba n'imizi kugira ngo baramuke. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico urunana, abayikurikiranye bayitegereje n'amatsiko. Umwanya ni wanyu. Petero yashyize abonera Mutesi amavuta yifuza. Hagati aho Nyiramariza mu iperereza ku makuru yari yahawe na Nadine. Ni urunana. Stefa, ko mbona ukomeje kwisinzirira, ubwo uragira ngo utagira icyo ubazwa? Icyo mbazwa se, ndabazwa iki se? Umva, waraye utashye igicuku wanasinze, ndakwihorera. Sinagira icyo nkubaza, ariko noneho ndagira ngo ubinsobanurire. Binsobanurire dore burakeye. Iki se bikinsobanura? Ntiwajyaga umbeshya ngo ntukibonana na Nadine? Ntabwo tukibonana rwose. Urongera atinyutse urambeshye Stefa? None se njye nkubwiye rwose ko ntaheruka guhura n'uwo mugore. Niba atari n'umwaka ushize, mbese cyakora amezi. Ubwo wabisubiramo Stefa? Amezi amaze kuba ngahera. Wabisubiramo? Yenda wenda umwaka naba nkamije, ariko amezi rwose arashize ntamucira iryera pe. Ariko akanakumira koko. Uratinyutse urambeshye? Hari umunsi n'uyu n'umwe muba mutari kumwe? Njyewe Stefano? Ariko ubwo ubona byakantu k'agacucu katagira apfa na ruguru. Urumva urimo kuvuga nk'akantu, ubwira akantu k'akagoryi katazi ibyo kavuga. Ejo ntimwari muri kumwe? Ejo ntiwagiye kwandikisha umwana mwabyaranye? Ntiwamwise Ndemezo? Ibyo se ninde wabikubwiye? Ni Nadine ubwawe nyibwiriye. None ngo urambeshye. Ariko Stefa kuki ukomeza kumbeshya? Mwaramutse. Ariko nishe no koko. Ubwo koko nzabana n'umugabo umeze utya kugeza ryari? Igihe wahereye. Yemwe hano mwaramutse. Ariko kirizo umuntu urimo gusuhuza. Wese wamwikirisha? Yewe usuhuza. Erega ni cyane basuhuza. Kumbona se mwene wanyu yarubiye. Cyakora twaramutse da. Sorry. Karame. Mbabarira rwose. Umva ndamushye mu ntonganya n'uyu mugabo. Ariko se si ubu wabizanye. Ariko nzana ibiki? Noneho rero reka mbe ngiye narije gushaka Nyiramariza da, ubwo wenda turaza kubonana. Igendera rwose. Niko se Stefa, ubwo urumva uzakomeza kunjijisha kugeza byari? Ariko rwose Nadine yakubeshye. Ngo yambeshye, urangije umuhana amazina ya so utigeze uha abana banjye ngo akunda gukunda cyane. Erega buriya yegera ngo gusaze rwose. Nta kindi yashakaga. Yihorere. Naho ibyo yakubwiye rwose nukumbeshyira pe. Ariko hagiye ubeshya gahoro. Ngo Stefano nagiye ku murenge kwandikisha umwana we. Ngo mwita Ndemezo Batista. Ndemezo nyine. Ariko se shaho Pete. Kandi papa. Niko ye. Sha. Twari tugeze ngaha bwije tunaniwe. Ntitwabona umwanya wo kuvugana nawe. Niko. Ejo se urugo twari twagusigiye warwitayeho neza sha? Narwitayeho neza pe. Aha. Nene nanjye mukanya narindimo mbaza kare agashikike niba nta kibazo kagize. Kambwira ko nta kibazo da. Ngo Petero yaramwuhagiye aramugaburira nta kibazo. Ntabwo yakubeshye baba. Ubundi muri make ejo bundi nabaye nka papa hano mu rugo mba mama, mbese ubundi nabaye byose. Ibintu byose yabishyize ku murongo pe, nta kibazo byagenze neza. Nuko sha. Icyo ni ikimenyetso cy'uko watangiye gukura sha. None se ku bitaro mwashoboye kubonana na muganga asuzuma mama? Twabonanye na muganga rwose. Nyoko baramusuzumye mbese. Muganga se yasanze bimeze bite? Aha, ngo si shyashya mwana wanjye. Ayiwe,
ntabwo ari shyashya bimeze biteze nyine basanze hari utubazo umwana afite mu nda ubu rero nyine muri aya mezi 3 asigaye ngo avuke muganga yavuze ko agomba kujya ajya kwisuzumishiriza ku bitaro bikuru kugira ngo bakomeze bamukurikiranire hafi kugeza igihe azabyarira. Ana yanjye we mama ni ukuri ni ukwihangana nta kundi umara bizagenda neza Pete. Icyangombwa nyine ni uko nkomeza kujya njya kwisuzumisha kugira ngo nibiramuka bikomeye bantabare vuba. Papa karame ubwo rero ndumva ari gutangira gutekereza uburyo bwo kuboneza urubyaro mama atazongera guhura n'ibi bibazo pe. Ni ukuri ariko uyu mwana nawe ye ariko rero Petero ari mukuri Pete ibyo uvuga ni rwose nibyo ni ukuri pe kandi twatangiye kubitekerezaho natwe. ndakondorere sore Nyiramariza rwose muragowe. Aha ni nubwo narinje kukureba nasanze muri mu ntonganya na Stefano mpitamo ko wasubiyeyo da. Yewe wigiriye inama nziza sore n'ubundi kubera umujinya nari mfite ubanza nta nicyo nari kukumarira. Yewe nagiye mba ntegerereje hariya hirya kuri butike ya nyakwigendera Mariyana. Ubwo rero nyine mbonye Stefano agiye ndavuga nti reka noneho nze ngaruke tuvugane ibyo nashakaga ko tuvugana. Aha dore usanze ari bwo akiva ahangaha. Ariko se Nyiramari mwapfaga iki? Sha ni ukuri Stefano yasinze uko ngomba kumufata. Imyifatire ya Stefano maze kwirambirwa. Tekereza wa amaze iminsi ambeshya ngo ko yatandukanye na Nadine nyamara bahorana umunsi ku wundi. Nibyo ibyo bigatuma rero iriya habaraye ngo ni Nadine yo kanyagwa asuzugura. Sha nkababara cyane nkababara pe. Ariko se koko ngo barahorana? Maze ubwo ngo Stefano yagiye kwiyandikishaho uwo mwana babyaranye. Kwiyandikishaho umwana? Inka ya data. Ariko rero numva bavuga ko amategeko arengera umwana aho uburenganzira umwana bwo kwandikwa ku babyeyi be. Aha nyamara ubwo nabaje Stefano arahakana aratsemba ati mubwiye nti Nadine ubwo ejo yantegeye mu nzira yabimbwira ndetse anyirata atarabeshya ngo no kugira ngo ansaze gusa. Ego komana yanjye niko kuko se Nadine mwahuriye mu nzira akubwira ko Stefano yagiye kwandikisha umwana. Sorry sinari nibereye kumwe n'amakuru atabimbwira se. Yansuzuguye cyane rega ngo ntacyo murusha. Ego komana yanjye ubwo ntubeshya Nyiramari. Ariko nyumvira ukuntu nagowe sorry Stefano yaragiye abyarana na Domina Kagabo. Ndabizi arazana ndarera nyamara haba no kumfasha kumwitaho ubu mitiweri ndirwariza n'ibindi byose none aragiye abyaranye na Nadine undi mwana ubwo nawe bazazana ngo ninde cyakora akankubwire sorry uriya wa Nadine we rwose ntihazagira uhirahira ngo azane ngo ndere shwe gahore ejo yaraje anyitiginyuraho ngo rega ngo ubu ntacyo kindusha Stefano yamaze kwiyandikishaho umwana ngo ubu ni wese mu buryo bwemewe n'amategeko. Yampaye nyumvira sha niko haryo utinga ibyo wabibaje Stefano arabihakana. Yabihakanya aratsemba rwose ngo Nadine arashaka kusaza gusa. Ariko Nyiramari ibyo byo biroroshye. Mvate ushaka kumenya aho kuri wabimenye rwose mu buryo bworoshye cyane. Nabikora nese sha ntumbwire iby'abapfumu. Reka ntabwo ari abapfumu rwose. Wowe uzajye ku murenge ku biro by'ushinzwe irangamimerere urumva umubaza abana Stefano yiyandikishijeho nkase azahita bikwereka. Ariko uzi ko ari byo sori nibwo buryo bworoshye rwose bwo kumenya ukuri. Uzahita umenya niba ari Nadine ubeshya cyangwa niba ari ukuri koko. Mwirangamimerere ku murenge. Yebeka cyakora Stefano nukuri urantunguye muri iki gitondo pe. Kuko ubonye nzindukiye hano iwawe? Yego sha ubundi se nkwakiriza iki papa Ndemezo mbere kugira icyo unyakiriza urabona nishimye? Mana we wababajwe n'iki papa Ndemezo niko Nadine ndakumva. Uri wabikoreye iki koko? Niba iki se kandi nakoze Stefano ko twavuye kwandikisha umwana ngusabye kugomba kubigira ibanga. Ni gute wese ujya kubibwira Nyiramariza? Apu mbese nibyo ngibyo siko naringize ubwoba. Ubwo uzi intambara avutse hagati yanjye na Nyiramariza kubera ibyo wamubwiye? Reka niyitonde nanjye amenye ko atari we mugore wenyine di urumva abimenye. Oya wampemukiye rwose kuki wabivuze? Kuki nabivuze nta mpamvu yo kubigira ibanga Stefano
kandi nta n'igisebo kirimo urumva uri se w'umwana n'ubuyobozi burabizi ikintu ushaka ni iki cyakora reka nkwisabire ikintu kimwe ndakumva mbwira ndagusabye rwose mbabara ntuzongere kuvugana na Nyiramariza muhagarike izi ntambara zanyu rwose ngo ni njye uhamagaye Pete ubwo se ntiwabyumvaga koko muti ni ukuri sinari nakumvise numvaga gusa umuntu uvugiriza mfite se sheri ni sawa sha ubwo se ko utari waje kundeba ngo nguhe bya bindi ibiki harya tuvuge se ko wabyibagiwe ra oya kwijijisha none se hari ubwo ejo naguhaye amafaranga yose yandi yari yasigaye wa muntu yaguhaye se burya mu gitondo nza ku ishuri nanyuze yarayamba reka burya yari namuhaye inkwavu amamake yarambwira ngo yanze gucaho mu gitondo uyu munsi ayamba nyine wari wambwiye ngo niyo mpamvu wabaye umayariya ngo ayandi araza kuyaguha uyu munsi rero yayampaye ubu nayazanye yego sha ubwo urabizi ubu nyine ndava ku ishuri mitira kwa Patrick kugira ngo amare amavuta nuko di ubu koko ntuzajya unyita indaya Pete nyakwita kubera ikize kandi ubwo se wowe ntubizi ikize ubwo se w'ibinyoni by'ejo wariye nawe ukama amafaranga wagira ngo ni ukuri ni uburaya oya ariko ntabwo ari byo twe turi inshuti amafaranga kandi nayahaye sheri wanjye yego sha nta kibazo kirimo rwose ahubwo se sheri burya ngo harya uwariye inyoni nariye ejo rwose ntibyampagije ako Pete winyiterera isoni rwose none se ubwo urashaka kuvuga ngo urashaka ibindi ndashaka kurya ibindi rwose ahubwo se sheri wabimbonera se nyuma rero ibiryo byari biryoshye murembo ye byari biryoshye da yeweka ariko reka mufashe kwandura aya masahane mufashe kwandura aya masahane rwose bo wagakoze rwose reka mufashe yewe urakoze ariko murembo ye karame buriya wowe wumvise udatunguwe na biriya bintu Petero yatubwiye mu gitondo ibihe harya cyagiye avugaga ngo ugomba gutekereza ku gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo naho ubundi kongera kubyara undi mwana bishobora kuzashyira ubuzima bwawe mu kaga natunguwe cyane rwose nyamara rero kiriya gitekerezo nicyo kwitaho dore ku kigo nderabuzima barabitubwiye ubwo wajyaga kwipimisha nk'umugore utwite mujyanama w'ubuzima wacu se we ntiyabitubwiye Rureme ikindi nanone hariya ku bitaro bikuru aho twari twagiye ejo barabitubwiye ubwo hari iyindi nama dutegereje ntayo rwose ahubwo umurego ndakumva ukimara kubyara uyu mwana utwite ni ukubwira muganga agahita agufunga burundu afunga burundu nta wundi mwana ugomba kongera kubyara rwose oya none se Rureme ndakumva wowe hari abana ushaka kuzabyara hanze ngo iki urashaka kuzabyara hanze nyumvira ariko byara abana hanze reka none se niba ntawe ushaka kuzabyara kuki wowe utagenda ngo ukoreshe uburyo bwa burundu bw'abagabo izi mpaka za Ruremesha na Murebwayire zizagarukira he wowe se wabagiriye ihe nama naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze mu ikinamico urunana nabo bari kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu kuri uyu wa kabiri gusa niba ari bwo ugifungura inyakiramajwi yawe nakubwira ko imwe mu nkuru z'ingenzi twabagejejeho mu kanya ari yuko abayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe na leta mu Burundi rya CNL barenga 20 batawe muri yombi bashinjwa ngo
urupfu ndetse n'iraswa ndetse n'ikomeretswa ry'umuyobozi wa guverinoma mu Burundi. Hanyuma rero umwe mu bakurikira BBC kuri Facebook, Fabien Ndayizera, aragira ati politiki yo muri Afurika irateye amakenga. Ni ukubera iki abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari bo bama bagirizwa ivyaha vyose? Muri make kutavuga rumwe na leta ni icaha gihanwa gushika aho umuntu yagirizwa amabi yose abera mu gihugu. Ngira ngo nugukurikira tukamenya aho bigana rero. Ayo makuru rero bowe na Mark Niyonkuru, utashoboye kuyumva wakongera ukajya kuri Facebook live ukayumva, cyangwa se ukajya kuri bbcgahuza.com. Jonathan Grier yadufashije kubanga bw'ibyuma gende Prudence Nyuba wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango Rararyana.